musharinge live birakomeye breaking news. Nambwira ko abakobwa bagiye barashe. Ntumbwire ko bose Oui, Muhoza. Oui. Wiriwe. Niriwe. Uri Dubai uri mu Rwanda? Dubai. Hanyuma mbwira hari ibi bisasu barashe kuri iriya nzu bimeze bite? Burj Khalifa ya ntago barayirasa ariko amakuru ava ko Irani yavuze ko ishaka kuyirasa. None ni gute nkurusha amakuru Jesus? Ni gute nkurusha amakuru se kandi uri Irani uriyo? Niho ndako ahantu turi ntago byo bihari twebwe turi mu mujyi Deira. Uri mu mujyi Deira? Yego ndako Deira nta kibazo dufite. Kandi hano dufite ntuza hano ni ntuza amavideo amaze no kujya hanze tayari. Aya. Abo babwiye abantu bose bakoreramo ko bavamo. Babwiye? Abantu bakoreramo ko bavamo. Bava kuri iyo building n'abasekirite bose bavemo n'ama office arimo bavemo. Ariko nta kintu kiraba. Yewe reka nkubwire. Baza amakuru uko n'amavideo deja bamaze kurasa. Aya ntacyo turi bube ntacyo. Sawa. Godfather yewe niba ari ukumenya amakuru mbere igihe musharinge live. Connection yanjye ni mbi. Ubu turi kuvugana Irani nkuko abisezeranije ko izakora revenge. Irani imaze kurasa ku mujyi wa Dubai. Irani imaze kurasa ku mujyi wa Dubai. Irani imaze kurasa yababa we. Let's move quickly. Oh my God. Okay, I hope no people there. Jesus. Yeah. Jesus. So go back away. Irani ikoresheje drone Dubai irayirashe bro. Urumva ikoresheje drone Dubai irayirashe. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Nyamara ibintu birakomeye. Nyamara mwitonde ntambara y'isi ishobora kuba kasa mutwe.